fia toi whaatalo whātu le nei tai au mā lole folau alo maia o tala ala Radio Samoa. Ua matua I le fia le tali tonuina, ma le toi fia whaatau le to atele watu o ia, le Safety Warehouse wa whaavalea I lātou. Se lau awheta la cash drop giveaway po tupe to ulu mai le vani mo nimo na se ai le silia ma le to awhi le asa to nai. O nisi e mamau vaenga ni usila na malanga mai ai, a oisi, watu ua ngā luenga ono le fia mau o se tupe, e tu sama whaasalaunga na tu ina mai le company. I le tali ngāio I lātou I le Aotea Square I Aukilani, ai to ulu mai o vouchers wa fōlinga o le tupe pepa 5 tā la, na vave na vevesia I le awauli, tu lai mai ma misa ma manu nu ai le to atele. Ai olo o te ena le Safety Warehouse, whapea mai o lea sa fefi loi whaatasi mai vouchers, na to ulu mai ma tupe pepa ta I 5 tā la. Fautua ina I se tasi o polo fesa mo whaalawi loa le Safety Warehouse, ta tauna whaato ese I tangata ua afia, o na o lea o ta o lea ngaina ma ta lepe le tali tonunga o ana paanga. O le whaalawi loa le neina whaasalawina le company Actual Money, ma le whaamtelanga First Ever Mass Cash Drop, ma ua fo I talafou o lea ua ave ese le company lana page mai lunga le Facebook, I le mai ai o le vevesi I le aso to nai. O whanga solo so e ngā leo e tusa mala au malosi na whaapapa I le vaveao na nafi se tasi o papui au kilani. Lata I le tulai tolu I vaveao na tulai mai ese fe ese a inga. I nisi tangata taha whao na ave ese a wha malosi mai le Dr. Rudy. Ma a o vevesia I whafole papu, whaalongo I nai lole pāpao pulu whana na whanga I lunga o le tawalunga. Ripotia mai ele to ulu mai ilalo le teo ata tawalunga le fale, ma e leo mai leo le mata upule nei fua I le to atele o tangata ta whawhao na yei lea taimi, tulanga le iai le iai saisi na whaamanu alia. Vave ona tau mawhai skula atia vese mai la tau na yei lea taimi, ma e le saisi wa mōlia le taimi nei, sa ilia pē leo le mafua anga atoa ai, ma le na whaia. La talata I le tolu vai aso whaato ama whaiona kilia le vaala o loa I le wafu I Aukilani, o lo sau ma le tele o kāgo mo le kerisimasi. O se taimi umi tele ma o le mafu anga lea usuia I nei le wafu I Northport I Marston Point. Asa to na I tu sai mafuafuanga sa tatau na taula I le wafu I Aukilani, ma ona o le whaatuai, le ana to e suia I loana nafi. Whaamama ai ma le avenga le wafu I Aukilani peitai, o le a tele ai ma whewa inga loli lau containers I le vau Aukilani ma whangarei, a wale fe la wa ingo le tusa ma le afe tolu se lau containers o lo sau ma le vaa la oloa. La patai mai ai ma le pulesili o le Road Transport Nick Leggett, o le a pisi fe la wa inga loli fe avea I uta ma mafa I lungo a wala e le o le lei atu o toa. Ma ua iai le popolengo le pulesili e ono pasia mai e pulengo fale o loa tau wha o popo nei fe suia inga I tangata wha atau. Tele o loa lo tono nei containers e mō wha ataunga o le kerisimasi. E lua mafuanga wa masalo mia mafua ile mua le mautata pua I Ponson Bay I le aso to nai. O la waule le aso to nai ripotia ne ai le vaingoti nei mu le whaalanga ino le main hall le mauta le kalesia St. Stephen's Presbyterian ma I ripoti le I whaingo fie ngā luenga la veai. Ta waile suyo nei mu sa whao ngā ina ili e ili na ile tawalunga I tau whaaufi mai I tonu whanga au mole fui ino le mu. Ai mai so enga wha ngā solo ana nafi, o lo masalo mia ai mō li tau o kirisimasi, wha ato a wha apipi I le vai aso tāluai, wha apei ma le pāti o le aso whanau na whai e tutono le hall I le aso lava lea. Au wha ngā solo so enga nafi e le tau fia I le poto le community mo ana sauni ngā lotu. Tal whaai ul tai au, ua tau no I tonga ofo mo le puipuingo tangata ma le COVID a tonga mato tonga mo ta avale le amia tonga mai New Zealand. Whaiunga le vai asa malanga toile wa alele le militele New Zealand, ma au atu le tusa ma le tolu a fe valu se lau o ofu, e whaonga ina e tangata whai ngā luenga le soifo malo loina ma I lato, o lo ino fuanga I whaanofo e sei tangata mai whafo I tonga, a walava puipuingo le COVID. E se mai ofu, na momoli whaatasi e tuai fo I mato tonga mo ta avale o ta ua Unimog, e whaonga ina le amia tonga, nei ta avale tele na whaonga ina mo wha momoli I taimi e a whaatia I tonga. O le whaato ato e tūlau ele leo se waalele le amia New Zealand I tonga, tālu mai ona tāpunia whi malanga inga whaavao malo le masino mati. O le whai malanga ato le waa le amia New Zealand, na uia uma awalo pui ngolo wha malo sia ono le COVID, e tūsa ma wha amao ninga ma le taitai au le amia New Zealand na whai malanga atu, le ana ripotia e tala ale le tio New Zealand. Tala nao le nei tai au manuia le amtango le nei vai aso.